O blood and water, which gush forth from the heart of Jesus, as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and treasury of compassion, inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, because is love and mercy itself. Jesus, King of mercy, I trust in you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Yan po gawan tayong 4th day novena kang apong Mama Kalulu. King lagyonig pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. O Jesus, pibata mo'y maragula kasakitan. Ban maging niyang mayan, ing krus ning ketawan, at ikami, mirinan keng masampat akabiyaya. O ginong menat buske kami, pepayla sa ulimi, pakirandan mom sapu ing panalangin mit akliske ka. Ding marawak, amemaru sa keka, pinakura ka king krus, antimong kriminal. Kinawa kang danom, at ding tampalasan, dininanda kang aslam, asemutanan at do. Itinamang kalibakandat pamamalkara rakeka, ya ing minye kaligtasan kaya kami. O ginong menat buske kami, pepayla sa ulimi, pakirandaman mo sapu ing panalangin mit akliske ka. King Kalbaryo, tikyana ka ning alagad mo, kaya beya ingindong Birhen Maria. Tinangisla kabang ikami, agyang kapatak mo manglua, alaking tatangis keka,
paulida ring kasalanan mi. King kapamilatanan ng Birhen Maria, adwan mi ing patawad mo't pakalulo. O Ginong menat buske kami, pepaitas hulimi, pakiramdaman mo sapo ing panalangin mit akliske ko. Mete ka, kay ba't daring ama mong, igpa karing gamat mo, ipanibala ke ing kanakong espiritu. Mega pakya ing tabing ning templo, meralum dumya ing yato, miyat danan lang takot ding memaru sa keka. Dapot king kamatayan mo Ginoo, dininan mo kembayong bie at sikanan, ban makatuki kaming mit mong katapatan keka, at mirinan kaming dake, king pamanalakad mong pasibayo, ibat karing mete. O Ginong menat buske kami, pepayla sa ulimi, pakiramdaman mo sapo ing panalangin mit akliske ko. Dapat kapaglarinan. Si Claude Tamo po. Uli daring kasalanan, adepatan ko. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning kasalanan ding pengari ko, kapatad at kakaluguran. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning kasalanan ning mabilo gayato. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning ketasan lo, at kesyos ding puso mi. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning kamwa at pahlibuntok. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning kapalmuran. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning pamangiling at kayalan galang, Karingaldo Domingo at fiesta. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning kapanakawanan, ampong dapat ay matulid. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning kanawangan at eskandalo. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ring makapangilabot a kasalanan, alalabag king katuliran king bie, ring kontraseptiba at ing abortion. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning abuso at kapanyiran, agagawan ding tao king yato at king kalikasan. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli daring kapatad ming mga salanta karing kalamidad. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning pamangamit at pamanulak karing marawa kabisyo, lalo na king droga. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning pamandakurak king dangalanda ring tao kapamilataning prostitution at pamanabuso karing anak. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning pamanabuso at kayalan masabal, karing kapatad ming katutubong Pilipino. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning gyera at terorismo, kilob at luwal ning bansami. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning pamanyapat kasalanan at pamakundangan king parang tao. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning pamanyalangsang king Santa Iglesia. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning pamanupad king pamagayuno at abstinensya. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning dewakan amanyira king biedaring talasawa. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning kayalan masabal ding pengari. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning era pamaminto ding anak. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning pamanyalangsang king Santo Papa. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning kalapas tanganan ang mararapat, laban karing obispo, pari, reliyoso at madre ang makadaon king Diyos. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning kapalmuran ang mararapat, karing kekang larawan. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning kayalan galang, karing pisamban. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli daring abuso at marok a pamangamit karing sakramento. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ning dewakan ding kasulatan, amalmura king Diyos. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ring kapatad ming Kristiyano, karing aliwang sekta at kasalpantayanan, akinawani king indong Santa Iglesia Katolika. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ring Kristiyano, urong sulong ngalog. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ring makasalanan, amisasakwil king Gracia. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ring pakakalulong maghingalo.
Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli daring sablang magkakasakit, akaladwa, kim purgatorio. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Uli ring sablang daralan, kasakitan. Pakalulo Ginoo, pakalulo. Esa mikawang kako kapilan man, hingaslag ding dibinong matamo. Itani kalame king pasbol ning tabernakulo, hing salawayan kong puso. Ninumopin nga ng kukutang San Pablo, hing ating upayang ikawani na kami, king kekang lugod, o Kristo. Hing kaligaligan, hing kasakitan, hing pangalupig, hing danop, hing kalubasan, hing panganib, o hing kamatayan. Daptan mo sapo, ing panandamanan, ning makalako ng api, ning malasinta, at king pamangilala na king kaya lang pasalamat, ang pongking kapanaligan na daraptana, malasoy sa aking sindak, tumangis ya sa sumisi, at magkapilit magbayo, at miyaking sintamo, yanasa. Pamigunam. Ing sugat ng Yesus, king bitis ng kaili. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Dapot makananulang makayaos kaya, nung ela pa sasalpantaya kaya. Makananulang salpantaya, nung era pa dindam ing amano. At makananulang makiramdam, nung ing amano, eya mi panaral. At makananuyang mi panaral ing amano, nung alang mituburan manaral. Agpangking sasabyan ng kasulatan, kasampat dang daramdaman, ding takbang ning daratang at magdala king mayap a balita. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. nanuya ing gamit ning bitis, nukarinda ka darala, ringke kang bitis, kutnan taya ing sarili tamo. Sa sambanda ko po, kabanal-banalang sugat ning bitis ng kaili ning Ginoo, kung Yesu Kristo. Pasalamat ko keka, huling pibata mo kong uli ko, at pauli ning dayang bibo mo, huli ning sugat mo, ipanigapu ko o Yesus ko, pagkalamnan mo kong metong at matibeng kasalpantayanan, at patawaran mo ing siranyang panlakad ning bekong milabas. Igpami at yukabanwa, misambaning lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ning lub mo, keti sulip antibanwa. Ingka kanan mi, King Aldoldo, biya mo kaya kami, King Aldongeni. Ampo ni patawad mo, kaya kami ding sala mi kaya ka. Antim pa mo matawad mi, karing mi kasala kaya kami. Emo kaya pa isaul kin tukso, nunay gapos mo kami, King Marok. Amen. Bapo Maria, mit mo ka king grasya, hinggin ng Diyos at tsukeka, nuwan ka rin sa blang babayit, nuwan niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria Indunin Diyos, si panalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king igpa, ang poking anak, ang poking Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngeni at kapilanman, manggaman king alananga. Amen. Panalangin. Apong Mama Kalulo, minye kasngawan karing atsuking kalipitan, babye lunas karing salunan at mapamatawad karing makasalanan. Ika po ing panibat ning sablang kapayapan, balikdan me po ining alipan asasambada king mabilog ng puso. Pagkaluban mo ko pong grasya, bangkanita, kumalili kapilan man, king tunay dalan, ning kabanalan. At danan mo ko pong ditak mo man, king kekang ligaya, bang mirina niyang lasa, ining puso kong atyo king karalumduman. Saupan mo kong tupad mit mong katapatan, karing kautusan mo, bako pong apakit ke kayo, ing malinis akasuyuan at sinta keka. Ginoo, pauli ning lugod mo, king tawong makasalanan. Pisanan me ing krus ang gaking kamatayan. Dapot,
aliwa ing beitaning krus, ing may kapanasikit keka, nune po ing kasalanan mi. Inako mo ing parusa, tinggap mo ing palmura, at pibata mo ing luranda ka, at gang alakang kasalanan. Pauli ning lunos mo't lugod king meto, katawan, ay ebyasang magbalik lubke ka. Binakang mapagmakalulugin no, kasumangid ning kanakong maralas at mabayat a kasalanan, pamaglapastangan, pamanalipit, at pamandakurak king katuliran, ding mababang kabilyan king be, ketasan loob at kapanyiran. Karetingan po, adwan ko ing sikanan ibat ke kayo, bang pagkulungkutan kulat panyawad tawad ke ka, king kanakong pamangumpisal, at ing maging bunga na saniti, ing tuni kapayapan. Alikwan mo karing alagad mo, at pagnasan kong miras, king pamilya ko. Amen. Panalangin kang apong mamakalulu. Lalapit ko keka o apong mamakalulu, kambening beyataning kaladwa ko, kambering lingas-ngas ko at pigagap ko, kambering kapag subukan ayarapan ko, kambering bagye liligalig king puso at kaisipan ko, kambeda ring pamangailangan daren tawong kalguran ko, kambering pamikasalat kinan ko, kambening mabule kong kasalpantayanan, kambening matbod kong kapanaligan, kambening dimot kong lugod. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepitana ka, nitang babaying kayayagasan daya, ban kalupa na, at agkilke agyang ing laylayan mo, ning imalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepitana ka, nitang tawong makiketong, bantag kilan mukot pakayapan, bandinisan mukot kaladwat katawan, bandinan mo kung bayong bie at parasan. Lalapit ko la naman kaya ka, ring pakamalan ko kimbie, kalupada retang tawong memitbit, ketang paralitiko, at memusbus king bubungan banikuldas de, at ilapit kaya ka, itang kakaluguran dang ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sang ilapit kaya ka, ding kaluguran ko kimbie, ban ila naman, damdaman doring amano mo makapasno, at ban ing upayaning kala mo, munye bayong sikanan, karing tuddang mangalgal, at may bugnang masiralo, ban enala mitakid pasibayo, o malili king paglakad da. Lalapit ko kaya ka o apong mamakalulu, nung makanano na kang lepitan, nitang babaying kananeya, amig makalunos alang-alang, king masakit ng anak, at menalig king degulanin puso mo, ning lunos mo, at masabal, karing alang akarapat. Kalupa na, lalapit ko anting asong maninaya, king pamangan ang mababalag, king lamesa ning kayang amo. Lalapit ko kaya ka, kalupa na nitang babaying mikasala, aw meda ng basibasan detang tawong mapanusga, uling balo kong mapaglunos ka, at ikamong bukod, makapangat mo, king sablang kakulangan ko. Ikamong bukod, ing makapanakap, king kamarinayan ko. Ikamong bukod, ing makapibangon ka na ko, iba't king pangalugmok ko. Lalapit ko kaya ka kalupa ng San Pedro, inyang pepakit kakeya at may bugyang lumbog king dinena. Inyang ikatmengmengan at mipasyag pasibayo king lugod na, sumangid ning gewanang pamaglingad kaya ka. Lalapit ko kaya ka antimoretang alagad king Emmaus, ban kalupada, akay abera ka, king paglakad ko. At alastas ko ing sablang mga palyari king biyeko. At ban king kapamilatan ding banal mong amano,
Impuso kong dirimla at daralamdom, mikapaliya at miyaslagan sala. At ban akilala da ka, potang kasulod da ka, at mirinan kong sikanan lob, marap pasibayo, kareng bage tatakasan ko. Susuko ko kaya ka o apong mamakalulo, ing sablang kanako, uling ika mong bukod, ing ginuko, at Diyos ning biyeko. Ikang mabibye at mag-ari, kambeningig pa, at ning Espiritu Santo, manggaman king alananga. Amen. Paganaka, hing larawan ng apong mamakalulo, hiyapin ng larawan ng Yesus, ang makaburol ing Santo Enchero. Ing makaburol ay Yesus, eya may natiling mete, nune sinubliyang mebye. Ing panalangin tamo, sana mapupupos king pangamate ng Yesus, nune miras king pamalakad ng pasibayo, ibat karing mete. Ing pamanyubli ng mebye, ing lungkot ning tao, eya sa miraras, king pamagmalun, nune kalupa ng Mariang Induna at Maria Magdalena at ding apostol. Mapupos king tula uli ning pamanyubling mebye, imbyening tao, eya mapupos king kamatayan. Nune, painturo ya king ligaya banwa, makirake king pamanyubli ng mebye ning kinutamo, ngarang sinabi ring anghel, bakit panintunan niye, mebyening ginu, nga nang sinabi nga bakit panintunan niyeng busal daring mete ing mabye, alayo keti, sinublineng mebye. King lagyunig pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen.
Maya pagat panapon pong pasibayo. Yabi atala po keng kaya katam panalangin ngeni rempong kapasalamatan de Belinda de Leon, Meredith, Nico and Ivy Montenegro and family, Rosalina Esteban and family, Dennis and Yoli Pineda and family, Danico and Kim Pineda and family, Dale, Jess and Joaquin Pineda, Puring Miranda and family, Rolly and Gina Miranda and family, Ferdinand and Dolly Salalila and family, Sedi and Ena Salalila and family, Risa and Del Mendoza and family, George and Joyce Miranda and family, Rodolfo and Lilia Pineda and family, Rosel Pineda, Tay and JP Wico, Beth Arcelia, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Torno and Alyanigi family, Mr. and Mrs. Purissima Arusena and family, Renante and Mary Ann Punsalan, Micaela and Rafael Punsalan, Agnes Malyari and family, Alyanige and Torno family, Annabel Garcia and family, Mr. and Mrs. Wilson, Rizalyn Lacson and family, Evangeline Chua and family, Christine Pacheco and family, Giovanni Carlo Atentido and family, Gina Cunanan, Remy Dean, Luz Paraspeña, Vicky Aguilar, Mercy Postrado, Alice Eugenio, Det Enriquez, Yeng Katakutan, Son Cuellar, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Rex and Frida Villanueva, Frank and Net Adviento, Nor and Luming Yabut, Evelyn Gan and family, Lecom of Apus Shrine, Seferino David and family, Tanueco and Enriquez and family, Layog and Dantes family. Para naman po kareng birthday Thanksgiving da di Rafael Roque, Aisen Leander Gulapa, Adeline Ocampo, Remedios Santos, 50th birthday Evelyn Pineda. Para naman po kareng special intentions da di Maria Carla Crisel Bajola, Rolando Bajola, Bajola family, Jules Rosen Esteban, Ocelito Esteban and family, Claire Shara Cortez, Pati Pio Thomas Cortez, Rail and Kia Cortez, Eril Kayla Ocampo, Mary Marjorie Dumlao, Carlo Olalia, Arvin Maglalang, Precious Okamura, Maria Loretta Sochanco and family, Mr. and Mrs. R.J. Lobo and family, Michael Mylin Sochanco and family, Dennis Marion Chua, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Richard and Chona Yumul and family, Martina Aileen de las Alas, Gerald Sibayan, Lovely Canlas, Aurora Dunca and family, Milagros Jamson and family, Bobby Cortez and family, Ruel Dizon and family, Lenin and Sheila Malyari, Miko Archer Malyari, Vergara and Malyari family, Dante David Jr. and family, Teresa Ann Tobias, Dante David and family, Mikael Tobias and family, Anita Paz Makasakit, Sarah Lynn Passion, Mr. and Mrs. Mayduque and family, Monela Mayduque, Carmela and Erlinda Vicente and family, Corazon Saldi and family, Mariette Passion, Esusa Jenla Ras, Basilio Tan and Pino family, Erwin Katakutan and family, Eling Katakutan, Edith and Yuto Yosida, Eric and Ernie Yuna Laksamana, Elizabeth Pinpin, Ryan Jimenez and family, Rogie Enriquez, Raymond Arcilia, Rowena Nano, Raquel Endo, Net Dungka. Pangaditala naman po kayong malagwang kapaldananda di Elizabeth Delaney, Ruel Bunyag,
Mafi and Shem Dungo, Maiko Manalastas, Adoracion Karingal, Leonardo Malig, Florentino Aison, Erin Chamson, Rosalinda Datu, Adelpha Angeles, Let Sigua, Manny de la Cruz, Tom Tunggol, Carmelita Bungke, Rufina de Leon, Cirilo de Leon, Abel Tanueco, Rolino Tobias. Para naman po kayong safe travel ng Sister Alice Yueño and family. Pangaditala po dahil maldang kaladwa, lalong-lalo na po rin kaladwada di Iluminada Giao, Roman Giao Sr., Antonio Giao, Juanita Puri, Daniel Jean Delaney, Angelito Suarez, Rosita Bondo, Carmelo Lasatin Sr., Manuel Sochanco, Irene Sochanco, Vicente Pineda, Rufo Aguer, Ricardo Aguer, Rene Aguer, Loretta Aguer, Sister Susana Cuenco, Cecil Tubiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Noel Aguer, Vicente Ong, Natalia Aguer, Vital Aguer, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Buenavista, Saturnino, Carmelino, Eusebia Alyanigi, Maria Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Eleuterio Belen Benjamin, Isaac Felisa Reynaldo, Reynaldo Vergara, Uno Nathaniel Vergara, Francisco Severina Vergara, Atanasio Chamson, Purificación Castañeda, Alfredo Malyari, Jose Ilaw Jr., Isidro Vicente, Tito Saldi, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Noel Rivera, Ellen Rivera, Alan Alcuero, Marcelino Dizon, Mark Francis Manalili, Marcos Manalili, Rose Gaspar, Vicente Pineda, Robert Masangkay, Saturnino, Carmelino, Eusebia Alyanigi, Maria Torno, Luis Torno, Emilio Dungca, Antonio Dungca, Ernesto and Aurea Punsalan, Edita Punsalan, Alfredo Aison, Amelia Giao, Ignacio Giao, Alma Arceo, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Edmund Tanueco, Jose Bunque, Ariel and Shoni Postrado, Vicente Maria Pablo Tan, Irineo and Juanita Basilio, Glenda Cerdeñola, June Chatco, Jessir Aguilar, Roger Fernandez, Boy and Junjun Cayago, Donna Ilaya, Orlando Deirit, Andre David, June Gomez, Lucia and Wilson Din, Lord, Leonor Ramon Jimenez, Serapio and Rosalina Layog, Gabriel Coronel, at ding maldang kaladwa, lalong-lalo na detang mga ilangan king pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverend Father Tedley Villanueva at Reverend Father Rafael de la Cruz.
Ditibon tamo kay lagyo na ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. King kapametaning pamagsalita king katutuan, kampening diwa ni dugud, dagol tamong ganap king pamang yagum, tamohang Kristo, ing buntok ni Santa Iglesia, inganti kaniting behang Kristo, manatili kay kayo. At keka antimorin. Paulining tinggap tala, ng sakramento e makatalos, kang Kristong kikimot kapamilatanda, bang papagbanalan nakatamo, Paulining eta gagawang sapat ing pamagpenitensya, pit mong kapakumbaban tamong manalangin tinigpa, ning pakalulu bang patawara nakatamo. Iyagas tayong inimig nagnagnan ing kapanisyan, magumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli ni tay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablangangel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa may payong tuto pakaluluwa nakatamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatahan sana, king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Panalangin tamo. O igpaming mayupaya, ing sala ng Jesus, simbulat ng karalumduman ning sama at pamikasala, mayawas king sala, itinganadon mi ingke kang pamanantabi, iubog mo ring biyemi kingke kang katutuan, at ding puso mi kingke kang lugod. Itinganadwan mi kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiat magari kambemo ng Espiritu Santo, Diyos manggamang king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Ing balang metong kekatamo, mi pagkalubay niyang makabukod akalam, agpangking sukad a pagkalub ng Kristo. Inya masasabi king kasulatan ing antikaniti. Iniyang pepay tasyo king kakatas-katasan, migdalayang dakal abihag kambena, migkalubyang kalam karing tao. Nanongeni ing buri ng sabyan ning pepay tasyo. Ing buri ng sabyan iti, tinipaya pa mo keti king yatu. Itang tinipaya naman kabud ing pepay tas king kakatas-katasan, king babo banwa at lagpus pa babo banwa, bankat muana ning kayang upaya ing sabla-sablang bage. Ya ing migkalub kalam karing tawo, pigkalub na karing aliwa ing maging apostol la, karing aliwa naman ing maging propeta la, ring aliwa naman maging talapanaral la, pastor at talaturo. Dapat na iti, ban isa dyan na la ring sablang may pili king kasuywan at ikasulong na ning kayang iglesia. Ban kanita, itamong sabla, misasan metong tamo king pamanyal pantaya, at pamangilala king anak na ning Diyos, at maging ganap ing kekatamong pangatawo, agpangking pamakiwangis tamo, king genapan ng Kristo. Eta na kanita anak amangalati, abalamu, bangkang sapul-sapulaning angin, at pitange-tange ning alun, ning maling turo daring tawong mapaglinlang. Eta na malinlang karing tawong ating kapagnasan, ay inabura katamu king ewostu. Nuneking kapamilataning pamagsalita king katutuan, kambena ning diwa ning lugod, dagol tamong ganap king pangayagom tamo kang Kristo, ing buntok. King kapamilatana, migaganap yo ing katawan, manibat ka ring miyayaliwang dake no, at nung ing balang dake, gagampanana ing tungkulana, dagulya at sikan ing mabilog a katawan, king kapamilatanan ing lugod. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mesaya ko inyang sinabi rakanako, tara muntatamo king balening Ginoo. Nesaya ko inyang sinabi rakanako, tara mong tatamo king balening Ginoo. Mesaya ko inyang sinabi rakanako, tara muntatamo king balening Ginoo, at ngeni at syutana makatalakad kilubding pasbul ning Jerusalem. Nesaya ko inyang sinabi rakanako, tara mong tatamo king balening Ginoo. Hiting Jerusalem, kanayunang tangalan, kasanting na, kaayos na, king pangalarin na, karin pupuntala ring dayi ning Israel. Nesaya ko inyang sinabi rakanako, tara mong tatamo king balening Ginoo. Ban pasalamat king Ginoo, antimoing inutos da, karin king ari ning Israel, magluklukan la, ban mo kong karing-karelang sasakupan. Nesaya ko inyang sinabi rakanako, tara mong tatamo king balening Ginoo. Parangalan tayo pong ing maya pabalita.
ing Diyos at kang Kristo, bang pikakasundo ing yato king sarili na, at ing maya pabalita, ning pamikasundo, pigkatiwala na kaya katamo. Inginu manatili yake kayo. At keka antimorin. Pamasaking may pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Gino. Ing oras sa ita, di natang laring mapila na katao, abelita rahang Jesus, ing pepapate na lang Pilato, ring mapila na tao Galilea, kapang deni mamayin laking Diyos. Nga nakarela, isipan nyo galang king maragula kasalanan deting tao Galilea, kesa karing aliwang tao karen, uling makanyan ing miras karela. Ali, dapat sasabyang ko kayo, nung kayo sumisit pa yung gulot, karing kayong kasalanan, mga matay kayungan, kalupara. Oreta namang 18 kataong, may nga mate, inyang may nga patanan laking tore ng Siloe. Isipan nyo galang mas maragula kasalanan, kesa karing aliwang taong manokdangan Jerusalem. Alila, dapat sasabyang ko kayo, nung kayo sumisit pa yung gulot, karing kayong kasalanan, mga mate kayo namang kalupara. Kanita selita ng Jesus iting talinghaga nga na, ating metong nga taong ating tanam ahigera, king kayang ubasan. Linawe na, nung iti ating niyang bunga, dapat alayang ikit, inya sinabi na, king mamahala king ubasan. At luna akong banuwang pupunta keti, at manin tumbunga, king dutong iti. Dapat ala ko pangikit. Kuturan mo ne, makasikit niya mo king ubasan. Dapat paikibat ning mamahala, etaya po kukuturan king banuang iti, gambulan ke at di na king pataba. Nung mamunga ya, king tut king banwa, lalong masanting. Dapat nung aliya, kanitatane, kuturan. Ing may pabalita ng kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa, bengi po kaya kayo ngan. May na ako po ano, boses yata yung gulot niya. Pinila ko kaya pa yung face mask ko kayo. Kumusta ako po? O, palakpakan tayo pa po yapong Mama Kalulu. Pangpilanta na pong aldong eni. Apat. Nino na pong may kaya patayal do. Oh. Usually po, deng ikatamungan po hopefully, nasan tayo ni, naring anak, potang malalakman laking bale, reng bingot, ang poretang toddlers, po, hanggang potang lulubla, kayang karelang eskwela, po, potang atadala, potang first day of class. Usually, potang ngalanal rin pengari o mama ko rin pengari na ano pong malyari karela, they would react in fear. Ali po ba? They would react in fear. At deni, ideya nga rin being someone, somewhere, all by themselves is also frightening. Nepo, napin manakita mo kayong mall, nepo potang maglakad ka kayong mall, ating gagagang anak. Retang potang i-announce dala, nepo, gagagala. Uling, edi ay akakit, ing pengari da.
Ikatamang po, denasan tayo po siguro ita. Napotang mama ko yung pengari, yung ima o yung tatang, mga gala. Reng anak ne po. Denasan tayo po ba ita? Denasan nyo po? Denasan tayo. So usually ita po ne po. And, ot makanta. Because usually, ne po, because they need the security that comes kareng-karelang pengari. Kare-karelang pengari na dapat damdaman da, wala na karen bingot, itang bawo na ning ima, ne po, itang bawo na ning ima, dapat ababaw ne po, ababaw ne, at balo na tsuya, at malapit yamu karela. Same mo naman po siguro, kayong be spiritual, ne po, nyapin, yung tema tamo po ngayon ng banwangay ni, nanya po yung tema tamo, yung banwangay ni, atin, po ba, pangapatana pong aldo, nanya po yung tema tamo, atin o lang pandemya, at suya, yung Diyos, ne po, makanyan mo naman po kasi kayong be spiritual. Interiorly, if we sense na inabando na nakatamo ng apong Ginu, usually po, nang gagawan tamo, we would react in fear. Ali po ba? Usually po, we would react in fear. Pero, to feel na balo tamo, kaya be tayo nga pong Ginu, interior abandonment kaya nga pong Ginu, na anong daramdaman tamo, sisikan taong pulog. Ali po ba? Na aisip tamo, kaya bigay nga pong Ginu, sisikan tamo log, para i-continue tayo, ingal doldo tayong pamibiyebye, with courage and with joy. Ing experience na po ng dinutang Jesucristo, inga pong mama kalulu, usually po, kaya po katang metong nga passage ng San Juan, ne po, John 8 verse 29. Ano ka rin, ang sinabi na ng ginutang Jesucristo, the one who sent me is with me, he has not left me alone. Ne po. At ini pong experience ay ni, ining passage ay ni, pawaga na, ing relasyon na ning Josig pa, ang apong mama kalulu. Ne po, ing maalala marelasyon na ning pa, ang apong mama kalulu, o king ginutang Jesucristo, nanu ka rin, ingig pa, at ing anak, metong lamu. Ne po, at sined ne kay katamu, ing ginutang Jesucristo, para kitang kayang misyon. Ne po, God sent His only Son, kitang kayang misyon. At ini, inacknowledge niya po nga pong mama kalulu, o yung ginutang Jesucristo, na enebitasang likwan ng atsuya pa, kitiking yatu. At dini, papakit tamo, at akit tamo, kayong gospel, at kayong na ganang eksperyensya na nga pong Ginu, na kitang kayang puso, kayong kalabluo ng puso na ng ginutang Jesucristo, nabalo na. Kaya bene, ing kayang igpa. Siguro po, hopefully po kay katamu, kayong pilog na ng pandemya, ang pong ini pong new normal, hopefully po, realize tayo na mumuna, God sent us. Ne po? God sent us. At atin tampong misyon kayong biyetamu. Niya pong pandemya ba? Aisip tampo ba? Kaya tang lockdown na ita. Nung nanoy po yung misyon tamo kayong biye. Abi niya nga pong Ginu kaya katamo. Aisip niyo po ba? Nung nanoy kadwa po, hopefully, realize tayo na atin tamong specific mission kayong biyetamu. E kalupa yung mission ko, kayong mission da. Ne po, yung kasipin niyo, aliwa-liwa tayong mission kayong biyeta mo. At deni, pero, nung akakitala rin hopefully, akakitala kung saan yung pandemya at ngayon new normal, kitang ordinariness of life. Adabin po, ne po, nanareta. Umuna, letang kikatamong household chores. Letang daily chores. Arutin na laren among. Ulit-ulit laren. E po, pero akakitiya po ba yung mission nyo ka rin? At
kadwa po, nang mibalik na magobra ng pasibayo. Ahakit pa po ba, ang mission nyo kareta. At, deni pong ordinaryo, agagawan tam, rutinal, keng bieta mo, they are filled with ordinary activities that make up itang kaburyana ng Diyos kaya katamo. At ini, posibliya na ikatamo, we are fully immersed, we are fully immersed fully immersed na kami. Kaya tang mission na nga pong ginukeng BME. Pero, posible mo rin po na atin niya pang buri, nagawan tamo, kaya tang mission, abinye na kaya katamo ni nga pong Ginoo. Yan po, atin niya pang buring gawan, amas maalalam, kaya tang mission, abinye na kaya katamo ni nga pong Ginoo. At ini, it may be comforting na hopefully, ne po, we need to step out and be courageous enough, ne po, to move kaya katamong comfort zone, kaya tang manibat kaya tang lockdown, ne po, kasi maging comfort zone ta, ne po yung bale, ne po, at to move outside, kaya katamong comfort zone, and to face our fears. Ngini po, nanula po, din kaya kayong kakatakutan. Ngayon panahon, a new normal na. Nanula po, rin kaya kayong kakatakutan. Ito pong comforting news kaya katamo, ne po, na nga pong Ginoo, nakatamo binulos. Kaya tang panahon na ng pandemya, at ngayon new normal, nun hopefully, dimdam tayang kayabe tayo. Ne po? Hopefully, dimdam tayo at arandaman tayo na kayabe tayo. Nyapin, na pong haos sa kang nga pong mama kalulu. Lana po sa mag-December, na pong haos na kaya? Emmanuel. Ne po? Emmanuel. Na pong sabihan ng Emmanuel? God is with us. Ne po? Kaya po bang panahon na ng pandemya, hanggang ngayon new normal, kaya beye pa po ba, nga pong Ginoo. Kaya po, is God within you? Ngayon, panahon na ng new normal. Kaya po, at ini po, hopefully, yung penga ko nakikatamo a continued health. Kaya po, itang pasahop nakikatamo, apanay nakatang antabayanan, sana po, ito po yung panghawakan tamo. Ini pong apo tamo kayo, po pong mumunta tamo kaya tang gulot, kaya tang kayang kamarin, atalan ming gamat na. Po, tinrayo niya po bang tela ng gamat ng apo? Tinrayo niya po? Po, at nakasanting pakiramdam, po, potang mumunta ko po kayong gulot, minsan bayo misa, pota pong alapan tao, tatanan kayo po itang gamat na. At nakasanting pakiramdam. Nabaluta mo? Potang tatal ng kinggama ng apo. Kaya be tayo. Yung apong Ginoo. Po. At ini po, Ipapa Francisco, ingaws na po kanini, gawa niya po itang term, the mystery of prime rear. Po. The mystery of prime rear. Nano itamong? Nanyang mystery of prime rear. That God always precedes us. Mumunaya, kaya katamo nga pong Ginoo. Mumunaya kaya katamo. At ini, hopefully po, potang panintunan tayo nga pong Ginoo. Po, minsan malililita mo. At hopefully, potang panintunan tayo. When we are in search for Him, hopefully, when we find Him, we discover na nga pong Ginoo, manaya mo kaya katamo. Po? Hopefully, po, potang malililita mo, at etayakit nga pong Ginoo, at potang hakit tayo, hopefully, realize tamo, manaya mo pala, nga pong Ginoo, at suya mo pala kini, nukar ni nung kumiras, at suya mo pala, king siping ko, nga pong Ginoo. King lumang tipan, akit tayo po po, ketang masanting image rin nitang Jordi da po, king Exodus. Po, itang abak, na pong
Na ano po yung papakit ng presensya na nga pong ginusto nga ba karela nang mag-journey nila po rin Israelita na niya po ito pong pillar of clouds. Yan po, that pillar of clouds. Ito po yung pakakit na kaya bede nga pong ginu. At po tambengi, itang pillar of fire. Yan po, itang ulap, ang po itang pillar of fire. Ano ka rin? Secured la, na kaya bede, nga pong ginu yung lumang tipan. And, later on, dini pong presensya ng rin nga pong ginu, may ito nga po yung pawagana. God came to encounter us. Yan po. Atin niya pong encounter. Kaya katamo nga pong ginu. Na kaya katamo, na hopefully, akikilala tayo. Itang encounter ita. And, later on, he wanted to have a stable place. Hanapin. Yan po. Na itang stable place ito, nanuka rin akit tayo. Yan po. Wherein we could meet Him. Hanapin. Yan po. To guide us. Yan po. To guide us. Ito yung muna. To help us change. At, ito po yung peka-importante, kayong may itong ashrine. Yan po. Bawa, kaya ni pong shrine ng apong mamakalulu. Ne po, daramdaman tayo po ba yung presensya na ng Diyos? Ne po, daramdaman tayo po ba yung presensya na ng Diyos kening pisamban? Ne po, kening shrine na ng apong mamakalulu. At, papakit ne po ba yung kayang presensya, yung manifestation na ng apong ginugaya katamo? Baka nano ne pong papakit kaya katamo. Yung presensya na ni nga pong ginu. Na tsuyang Diyos, kaya betaya, kini pong shrine na ini. Ini po, karing ega na gana, among, kaya naman pong shrine, wari, ang po karing aliwang pisamban. We usually sacrifice, ne po, sacrifice, mamiyatang offerings, ega na gana. Okay na po ita among. Pero, na ano po yung peka-importante? Potang lulog tamo, kining shrine na ine. Na yung peka-importante, hopefully, the most essential is, nga pong ginu, we are meeting Him. Nga pong ginu, akakit tayo. Nebo, potang mumunta tamo, kining shrine na ine. Makanantay nga kakit. Una, in kayang continuous manifestation kaya katamo, una, in communion with Him, kayang kayang pisamban, kayang presensya na ng misa. Yan po, kayang presensya na ng misa. At kadwa, kung tayo pakakakiting presensya na, nabalo tamong atsuy apong mamakalulu, kareng siping you. Yan po, kareng siping tamo. Yan po, na makiagong, kining nobena ngayon akakit tayo po ba? Yung presensya ng apong ginu, kareng siping yo. Labenye labore siping yo. Labenye, o kalyan de ataka kita na, nebo. Kakakita po ba? Yung presensya ng apong ginu, kareng siping tao mo. Yan po. At ini po, hopefully, kunan tayo nga pong ginu, na karetang grasya, na anyaran tamo, at binyena kaya katamo, hopefully, ta-transform ne ing biyeta mo. Ngayon po, itang presensya na ni nga pong ginu, na darandaman tamo, magatentang misa, karing kaparat ang tao, ang po kitang imahe ng apo, kitang gulot, ngayon po, hopefully, it transform us. Ngayon po, kasi po alahay pong silbi, ing metong pamanyimba, ngayon po, ing presensya na, ng kaparat ang tao, ang po'y tampama na pista mo ang apo, nung iya po, may kaka-transformation, in biyeta mo. Ngayon po, in kutang, atin niya po bang transformation, in biyeta mo. In aldoldo tam pambiyebe, king pamagdebosyon tamo, kang apong mamakalulu. At, hini po sana, sabi namin pong St. John Paul II, piyesta na pong ining St. John Paul II, ne po, sabi na, he quote, and I quote, sabi na,
We cannot survive, Ana, without first God's love and without God's presence. Yan po. We cannot survive, anang St. John Paul II, without God's love, ang lugod na nga pong Ginoo, at ang presensya na ng Diyos, kaya katamo. Hopefully, mag-reflect tayo pong yan ng aldongay ni Nepo. Kung nano yung mission, abi niya na kaya katamo, ngayon yung new normal. Nepo, ngayon yung new normal. Apo, ano ya po ba? Yung BBA yung mission ko. Ngayon yung new normal ay ne. Kasi po niyang pandemic, kikita mo, may community pantry. Nepo, ngayon po kaya, nano ya po, yung BBA ng mission nga pong ginukaya katamo. Hopefully, hindi pong mission ay ni, in line niya, kayang gawa na nga pong ginukaya katamo, na pong gawa na nga pong mamakalulu. Muna, self-sacrificial love. Ne po? Self-sacrificial love and self-giving. Ne po? Itong gawa na. Nyapin meteya at makarateya. Yung nga pong mamakalulu kita. Ne po? Self-sacrificial love and self-giving. Ini po. Nanuya po ba kaya katamo? Itang self-sacrificial love at self-giving, nakakakitaya yung presensya na ng Diyos. Nabibigyan ng mission kaya katamo. Ngayon yung panahon na yun eh. Wo, sabihan tamo, wo, among, masikan kami loob. Yes. Yes to it. Itang mission na ita, hopefully, with courage and confidence na nga pong Ginoo, kaya betayang maglakad. Po, what intang mission, pero tandaan ng tamo, dapat, kaya betay nga pong Ginoo. Kaya tang mission na ita. Uling tayong po mission ito, mission tayo. Uling tandaan ng tampo, we are God sent. Po, napakit tayong presensya na nga pong Ginoo, alimu po kaya katamo nga tsukening shrine, po tang kaluwal tamo, kening shrine. Po, potang kayari na ng nobena ngayon potang mayari ng siyam, ang po kitang kayari ng piyesta. Dapat po itang mission na ito, at suya pa rin, yung nga pong Ginoo. Kaya katamo, kayabe tayo. It's not my mission, but our mission. Bilang may itong apisamban. Po, huling itang individual. We are identified kinging bilang Katoliko. Po, may itong tamang mission. Aliwa-liwa mo po, faces, yung mission tamo. Kaya pong may pabalita tamo ngayon, din tamo, na itang talinghaga, po, itang talinghaga na sabi na, at lunang banwa, sabi na, ngayon po yung pandemya, almost 3 years na po. Ngayon po nga atlong banwa ngayon, naikit tayong presensya na ng Diyos. May munga tana po ba? May munga tana po ba? Kaya nga atlong banwa ngayon At nanuya po, itang bunga nga ita, nadidam tayo, wamong, kaya ba may yapin ng apong Ginoo, kaya ba may apong mamakalulu, kaya nga almost 3 years ay Pero, nanuya po itang bunga, naning paman ng tabi na apong mamakalulu kay katam. Tingal doldo tam pami bebe. Mika bunga ya po ba? Opo to, sabi natin, di nan may pang 1 year. Isa kayo po ang gaya pa po next year ng COVID. Alina, alina po. Dapat mayari po. Sabi na askeni, atin pang next year. Po. Di nan tayo pang chance next year to cultivate. At hopefully, next year, po, kabalik yung po kayo ni next year, potang magnovena kayo next year, mamunga tamo. Po, mamunga tamo sana. Nung ali po, sabi natin ng maya pabalita ngayon, nung ali, kuturan tane. Po, nabusabihan ng kuturan, cut it down. Po, cut it down. Buri po ba ita na we will be cut down? Po. Or, another option is, mas masanding po siguro among, na itrim na katamo, ng apong Ginoo, instead of cutting down. Po. I-adapt kaya po katatawlan, ita pong pangading kinompos ng Bishop ang buke katamo, at inibusan yung pangadita mo, ngayon ng aldong ngayon
Yan po, sabi na, tampangadi, lalapit ko kay ka, at agkil kay sana, ing malan mo, bang kumayap ko. Lalapit ko kay ka, bang linisan mo ko, at mamunga ko. Lalapit ko kay ka, bang akayabeda ka. Akayabeda ka, ping pamaglakad ko, at niyaslagan ko, king kaya kang sala. Susuko kaya ka, o apong mama kalulu, ing sablang kanako. At pangasuko ko, sana, king aldoldo kong pambebe, akit kaya sana, ing presensya mo, at ing presensya ngayon ay biyeke with self-sacrificial love and self-giving, kareng kapara kong tao. Amen. Talakataan po. Kakalaguran, matimid na katang dirinan babalang Jesus bang sumisi, manalangin ta kaya bang ibayo no ring palpikasalat ang puso at gawa ng malugod at masuyong puso, nga tamang manalangin, Ginu, pakaluluan mo kami. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para king iglesia ning Diyos, kapilan man sa tutok ng mamaus karing sablang tao, ban sumisi at magkonverti, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para karing atsuking kayo pa yan, muna rea sanang ay pakit, ing dalan pa turo, king pamagbayo kapamilataning pamanumanda, king salgiri lang biye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para karing daralan kasakitan, gamitan da sana, ing karelang kasakitan, anting meto nga binye Diyos, apami katagon, bang sumisi at padalise, king karelang biye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para kay katang makatipon ni Keti, maging tune sana ing kay katang pamanisi, kakawol king sabla, at tataglos king kabusalan din kay katamong puso, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Ngeni adwan tamin sarili tang kapagnasan. Oy paming at subanwa, manan na sanang kaya kang pamagbayo, kaya kang pamagbayo, migit magmula king lugod kaya ka, kaysa aking nano pamang pansarili ming kapakanan o takot, itinganaduan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen.
Manalain kayo kapatad, bain kaya katang daon, matanggap arapan ng Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan na sa aning ginuit daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang kapamilatan ng kaya kang sakramento, ipagkalog mo kaya kaming sikanan ng kaya ang grasya, itisanang Eucharistia sa upanaking sumuyong mitmong katapatan kaya ka, itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natili kaya kayo, At kaya kan timurin. yat tayo rin pusoyo, Makayat nano, King Gino. pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tuneping karapat dapat na matulid, ing pasalamatan taang parati at numan karinoig pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Ilelang ming metong ayatu, akekang babayo, at parangalan, kapamilataning kaluguran mong anak. Inya karampatan mong imporyanta kat pasalamatan, ting balayan akekang binukod, at digbanal aparating keka kayantabi. Ulinita kang bereng sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kekang ligaya, layong makiabe lang tuknang babi kapuryan keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloig pa, iking panibataning sablang kabanalan, o linita pagparalampumi, pabalanan mo sa retingayan king espiritu mo, pang para kaya kami, malyalang katawan, at daya, ning ginuming Kristo. Baya mi dawan kusang lupking pamaylasan at kamatayan, kinuwaning tinape, at pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo, ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting ka na ang katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay bad ng apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, pinyening kalis ka rin kayong disipulo, ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at pinungko kaniti, iting kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayot na nanggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, bangket ang may patawaran la ring kasalanan, taptan niyo iti, bilang kapigaganakan, kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang inigagahan mi oy paing kamatayan at pamanyabli ng mebiyan ng anak mo. Daraw mi aki kay ting tinapay ng biya ting kalis ting kaligtasan. Laming pasalamatan keka, ing pepalerian mo kayong matampang atala kadarapan mo bang sumuyo keka. Mapakumabawing pagamamu, ikaman sanang may sulusulok ing katawan at dayan ng Kristo, tipunan na kami nganting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me, o ikpa, insan di iglesia mong makalaganap kay Meto Yatung, panamigalap yung lugod, nga may kaya kami Papa Francisco, kaya kami Arsobispo Florentino, ding sa Pari. Ganakan mula naman, ikabatad, mingi papaynawalat, mananayin sa bling mi, isablang mi ang unabi, tangapan mo sana, maligaya mong harapan, akululuan mo kengan, kawan mo kengan karapat dapat, ing magkamit, king biye alanganga, makayabe ng Maria, Birhen ay dunin Diyos, San Jose, kayabe ng Apostol, ring sa blamong santo at tinupad, king malmong kaburian, kaya kabahaning panahon, purian lakat paligayan, kapamilata ng Yesu Kristo, kaya kang anak. King kapamilata ng Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupayang tutu, kagom ng Espiritu Santo, pupurian dakat parang alan, manggamang king alananga. Ngini manalangin tangmit mong kapanaligan at lugot kang ikpa, karingamanon tiro na kaya katamo, ninggin. Ikabos mo kami o ginugis sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi, bangking kasaupanin kaya kang pakalulu, parati kayong mitabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligay mong kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyak kaya kayo, kaya mo sa babaligtan din kaya kaming kasalanan, nanilawan naming kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabiyat mag-ari, manggamang king alananga.
Amen. Ang kapayapaan ng Ginoo, manatili sana kapilanman kay kayo. At keka antemorin. Ipakit tangin ng mikakametong tamo, king kapayapan. Diyo'y kordero na ng Diyos, diyo'y milalakong kasalanan ng yatu, mapalad na ring mayahus, kingapunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka. Dapat kikasmay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Dapat ning espiritual, apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, may gate king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapat pauli na ning yening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, balamuwari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
pabengi po kay Kongan. Pasensya po ko po kayong boses ko. May concert ko po napon. Mamiro po po. Father Tedley Tanweco Villanueva, tao ya po keti Angeles. Ang pangkembalo ko, anak ya pa mo magdebosyon na keti king apo makalulo. Pupunta na keting. At makayabe po kayong metong religious congregation, ingaos na po SSS. Imburi nang sabihan, Latin niya po ito, Societas Sanctissimi Sacramento. Ayan na, yapin SSS. In other words, kaya po, Congregation of the Blessed Sacrament. Siguro mas familiar tamo detang pare king Santa Cruz. Detang pare king Santa Cruz. So, makafocus la po kay karelang biye at devotion kay Blessed Sacrament. Mibay siya po, October 1st, 1986. Sinabi na kako martial law. O yan, So, kaya malihari ko na pong anak, po Yung 1986, balo ko, 22 years old ko kanita. 22 years old. So, may order niya po, February 25, this year. Gusto yape? It's a revolution naman. May pahintagon. Pinlano mo yun kaya kabod na milyar na. So, February 25. But meto ka rin pinili ng pisamban ini para mag-Thanksgiving Mass. Kaya po, makasahan niya po kayong Formation House karing king Baguio City. Si Pano, may ba siya pa Baguio? Brother Bobby, yung pamasahin na. Iba siya pa Baguio, si Pano ito, So, atin niya pong kapatadapari, can you imagine? Father Dudley Villanueva, makasaya niya po kayong Mater Boni Concili Seminary. So, doalang pari. At yung pang daratang kanyan. Ala na. Puta yung pang daratang, I do believe na yung kanilang pamilya, may itong yung religious family. Can you imagine? Malagad lang po rin adwa kayong may itong pamilya. Yan na. Palakpakan tayo po Father Tedley. Kaya kanyang pamagdatang Ken. Salamat. Kaya ka na. Usuki tayo po balang Biyernes. Mani ba siya pa po, Baguio kanita. Talagang devoted yung nga po mamakalulu. Salamat. Kaya ka. Amang dakal po din pong salamat. Kasi pong Rafi po, ng deacon ko po, kaya hindi ko po mag-deacon Ya po yung balamin ng tabi ka, kunting tatang. May po, ang gapungeni, ang tabayanan na po. Amang dakal pong salamat. May po, ang po kang Tito Bobby at saka kang Shrine Pastoral Council, dakal pong salamat. Kaya paman ng tabi po hanggang yun. Manalangin tamo. Talakad tampo. O ikpaming malugod, mananunasan ng itong Eukaristiya at pamakinabang, pagkaluban na kang dake, king biye mo at saupan na king niyatad, king kekang lugod king yatu, itinganaduan mi, kapamiltaan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natili yake kayo. At keka, antimorin. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may payang tutu, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan, makasadyang sumisi at painggulot karengkekong kasalanan. Salamat, King Diyos.